omwene nakale pamwe nave etumwalaka inoyola omunu mukweni. Inatupumbwa okupopya mukwetu naye, kumushada, kumwamba ile kutangunina mumwaho kombinga yoilonga iyi eininga ile omapuko eyaninga. Ponele yasho twapumbwa okudiminapo ndele atupopi navo nombili, atuvayambidida vafikamepo. Okuvapo ekwafo neyambidido tavelipumbwa vafikamepo oshoyo okuvayilikanena. Oshili oshififo one okweenda topopi omapuko omumwaho ile tohaulike komesho yovanhu. Oshelifa ashike nautananine pedu oshikutu shamukwawo mokati kovanhu ile taulike epengelamukwawo mokati kovanhu. Shiwangombela asho oshififo one akwawo ashike teshiningilwa ndele okovanhu aveshe nawuyo teshiningi. Omwene Jesus tupe omitima delininipika nomepo yelimwenenena noyeliteelela, tudule okuninga ombili novanhu aveshe. Ove uli omuvelo nondjila, ano omuvelo owo unini nondjila oyo yafinana nohayininipala onghatu keshe yokuya komesho. Itatudulu okupita momuvelo tuli twafika mondjangalala, twelileka notuli tuvale ngaa. Itatudulu okweenda mondjila omo omanga tuli twatuwalala notwanenepala twahondoka ngaa. Omwene Jesus longa momitima detu mouwanghenda woye, ove tutekela mohole yoye inene ihayi tengauka, opo tudule okwiimika oyimati ihapu, oyimati mouhadi ei tayi hafifa tate, oyimati ei tayi fimanekifa tate okupitila medina lyoye, omwene wetu nomuhupifi wetu Kristus Jesus. Amen.